Demek, benim ismim Tabriz. Yarulin Tabriz. İsa kaldırdınız mı? Bu informasiya sizge büyük kerak olacak. Forumның cevaplı serkatibi Linariya Muslimova. Onun yanında press serkatib Güzeliye Ginatulina. Hamına kelib bastı fotoparat bilen ul da bizning reis o'rinbosari Gulnaz Badriddin. Bu forumni әзірлеуші komanda gina tugil, bu forumning yetaklovchi uyushmasi. Anladınız? Demak, nima deb fikr? Siz har keldingiz 4 kunga forumga. Bilasizmi 4 kunga kelganingizni? Kim 4 kunga keldi? Kim 3 kunga? Sizlar 4 kunga. Bugün gitti. Benim nedir şik var, alar benim Tatar tilini anlap bitirmeydi. Şimdi Kazan diyalekti o. Kazan diyalekti. Anlamay başladılar. Yarı. Demek Türkiye'ye keldiniz, lakin buna iki sözünü ise kaldırırız. Vakıga, nerede deyip tercüme ettiler? İngilizce? İngilizce bilişiler yok. Event, okey. Ramil Akdeyev, inşallah'dan o şul seri dersi şunu al buraya, event. Demek, bilasizmi, birincisi vakıga, demek, ul 4 kunlik forum 2 yılga bir uyuşturular. Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu. İsa kaldırdınız? Aydagiz qabatlaymiz. Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu. Demek, Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu 4 kun o'za vakıga. İkinci söz sizge İsa kaldırga kerak bo'lgan. Ul ijtimoiy uyushma. Bu eng sirag ishli turgan so'z tugil. Bu bizning ish. İjtimoiy uyushma kim bilan nechik tarjima etilar? Общественная организация. İngilizce? Estağfurullah. Tatar İngilizce bilmeysiz demek, değil mi? Yaxşı. Demek, ijtimoiy uyushma. Siz bu 4 kunni bulay qo'noq etirgagina kelmadingiz. Sizning bor shunday page. Bormi butuningizda da? Butun kishida da asta delegat deb yozilganmi? Qarag'iz hali. Shu 4 kun ichida saylaysiz olg'a taba sovet. Sovet bilasizmi sal? Bir kim bilmaydi. Shart. Sovet o bu ijtimoiy uyushma bilan idora etuvchi organ. Sovetga odatda 40-50 butun dunyodan Tatar yoshlari uyushmalarining vakillari kiradi. Ham bu 4 kundan so'ng 2 yil shu sovet ishlaydi. Bilgan edingizmi shuni? Kim bilmagan edi? No, ishonmayman dedi. Shunqa oz kishilar bilmagan edi. 6 kishi. Demak biz 4 kungina birga tugil 2 yil ichida ijtimoiy uyushma bo'larak ishlaymiz. Narsa degan so'z u. Narsa bilan shug'ullanadi ijtimoiy uyushma? Yo'q, Ramil Tatar Parti tugil. Narsa ishli? Proyektlar ishli tag'in. Bitti? Организация чем занимается в течение своей деятельности? Чем занимается? Что? Объединяет татарскую молодежь. Ну шундай. Шикле тезис. Нәрсе делит? Опытом делится. Нәрсе bilan shug'ullanadi? Uyushmalar. Ijtimoiy. Tatarlarni o'stiruv. Bu shunday общий aytlar aytdingizmi? Lakin men ishtirok etganini aytmadingizmi? 2 aytib. Birisi u huquq yo'q. Demak, ijtimoiy uyushma shu huquqlarni turmushga oshira, turli proyektlar boshqara. Demak, bu bizni 2 yilga ishlandik. Ham mana boshqa aylanib qaytamiz. Demak, forumni bu 4 kun ichida saylanacak совета, ul sovet ishlayacak 2 yil. Предыдущие 2 года 2 yil ming'archa. Хотя yo'q, 4 yil. 4 yil ming'archa. Председателim men Tabriz. Ham shunga da men sizni boshladim, mana tanishtiruv bilan bizning komanda bilan. Chunki men bu forumda, ijtimoiy uyushmada, demak, rais, председатель, Ayrat, rais o'rinbosari. Rais o'rinbosari kim bo'ladi? По-русски. Заместитель. Инглиша? Vice President. Yes. Radif, u bizning kengashchi raisni. Gulnaz, rais o'rinbosari. Siz borig'izda bunda bo'lgan kishilar, bunda bo'lgan delegatlar hozir endi bek aktiv etib harakatlana boshlarsiz. Na bu maydonchiqda, вот на этой площадке
даже можно подальше, да, отойти, левее, правее отойти, будет происходить процесс знакомства. Була 10 кеше басырға, була 15 кеше басырға, ең мөһиме 2 кеше табырға. Главное 2 человек найти. Можете в круг, можете в квадрат. 4 почмак. Тот, кто слева, незнакомые люди, вы с ними познакомились, да? Ик яшы болған. Қазір міне Табриз менің янымнан келсән еді. Міне қазір Табризға ихтибар білән қарап алығыз. Қазір Табриз сізні барығызында 4 ілішке бөлешек. Аллаға тапшырдық. Я Я сейчас поделю вас на 4 части. Где я буду идти, не должно никого остаться вот на расстоянии вытянутой руки. Anladınız? Bunu suzan kişi tiyirge tiyiş tugul, yeme? Ben baram Musa Peygamber aleyhisselam kibik. Hem su kiri 2 yakka şulay kitirge tiyiş. Anladınız, yeme? Aydagız. Al. Gidemiz. Bana birer sırtı şuraya ayrası yankıda. Buldu, bir gibi. Ayrat, 2'ye buldum. Қазір Demek bana bunda. Gittigiz. Sarı futbolcular kış. Şıpşaklar. Aydagiz. Basınız tırda jirlarga, O, şef. Şef buldu, yaxşı bilirsin. Ha, siz. Demek iş buldu. Hazır mı bunda? Buluşugiz. Вы повернитесь в ту сторону. Ты я повернулась. Вон. Yok, Чем занимаешься, Дания? А чем только с этим занимаюсь? Şirat başına. Ramila bilen Rimma. Анда яшайсызмы? Анда сезнең оешмасы dedi бардыр. Үй анда бар. Эшлисез Анда анда? минем анда, ишлем анда. Биш анда. Hop. To'xtatamiz tanishini. Bo'ldi. Tinamiz. Aydagiz. Eshitdik jilning iskani. Qozon jili. Kulbarlar kerakmi? Qaralığız қазір. Qaralib bitamiz, butalib bitamiz. Mix. Bir g'alay bo'lib. Butalimiz. Kelingіз bundan. Bundan kelingіз. Сейчас о друг друге очень много узнаем. Заинтриговал? Тихо. Ага. Давай, начинай, Рато, объяснить. Endi sıradan başlayız. Ne hazır bizning shunday tanishuv bo'la. Shunda biz sizga so'rovlar berib turamiz. Студент ham yuqori o'quv yurtida o'qiydi. Кто студент? Поднимите руки. Kim студент tugul, shugalangiz, o'tirg'iz. Кто не студент? Приседайте. Кто студент, остается с поднятой рукой. Ko'tarilgan qo'l bilan qoladi. Hozir kimning oilasi, mana yosh oilalar, kimning xotini, yeysa eri bor, shular shugali. Кто женат или замужем, те приседают. Кто замужем или женат, те приседают. Кто мечтает, тот прыгает. Kim ilanmagan? Ehtiyos ilanmagan. Nega bosib qolasiz? Shu shayardan ehtiyojlar. Demak, kim ilanmagan, ham kuyovda tugul, shular ozgina sikra mana bular. Aydagiz, tez sikrasiz. Hozir bosamiz barimizni. Har bir kishi bir so'rov beraymi? Press konferensiya. Aydagiz, 3 2 1 boshlandi. А, мне задать вопрос? Отлично, давайте. Сколько мне лет? Я 93-го года, считайте сами. Молодец. Онлайн. Qo'l ko'tarasiz. Замужем? Нет. Kim zannet? Ayes тыңлыйм. Мен Римма, Киров, Шәһәреннән, Киров, почти Киров шәһәреннән. районнан ярый. Сез
Кая укыдыгыз? Мин МГУны бетердем. Мин магистр исторических наук булам. Ага. Тагы сорау? Әйе. Румия, мен Өзбекстаннан. Сіз шәһәрләрдә булдыгыз. Төрле шәһәрләрдә булдым, ләкин менә Үзбекстанда булмадым. Көтәм сезнең Килегез. игътибар өчен. Ярый, рәхмәт. Әйе. Мин Румия, ben Новгородтан. Сез тормыштамы? Мин тормыш, что такое тормышта? Мин, әйе, Менің Радмир, менің Уфадан. Бала бар ма сіздің? ике бала минем бар. Малай һәм кыз. Нравится ли? Татарстан и нравится ли этот форум? Hech yo'li Tataristonda eng zo'r tanishuv protsessida qatnashdingiz. Qanday qatnashishingiz? Turkmanistonga endi keldi. Һәм сезгә форум дайындалучылар тарафынан калабыз, файдалы итеп форумыбызга язсын.